danas reagujemo na 65. Skibidi Toilet epizodu. Verujte mi, ostanite do kraja videa jer je ovo najbolja epizoda ikada. Vraćamo se prvo u sezonu 16 gdje moramo da se setimo par stvari koje se desilo. Pošto sam ja iskreno zaboravio, ima čak 65 epizoda sada. Moramo da se setimo kako je to rat tekao. Znači sećamo se da je Spikerman bio zaražen onim nekim virusom, skibidi virusom, onim malim. I onda su se potukli kamerman i Spikerman, logično. On je izvodio štit, bam, prebili su se, tu je bila tuča ogromna. I ja koliko sam bio hajpovan kad je bila ova tuča, čoveče. Pogledajte koliko su se izubijali. Ali posle ovoga je sve krenulo na bolje za kamere i ostale. Ok, da, ovdje se pojavio G-Man, tačno, jao, sećam se toga. I onda ga je napao ovaj. Ovdje je iskreno najjači ispao. Da skočio ovaj, ali nije uspio ništa da mu radi. Samo ga je skinuo i pljas. Brate, bacio mu je plamber. Bacio ga na zemlju i nije mu ništa bilo. Hoću da se setim kako je Titan kamerman, brate, uspeo da se izbori sa, znači, G-Man, WC šoljom i ovim zaraženim Spikermanom. Brate, pogledajte ga koliko je on najjači na svetu bio u ovoj epizodi. Bukvalno i naravno i nakon tih epizoda. Čak su mu zaboli ove 4 noža, ljudi, ja sam ovo i zaboravio. Pogledajte, samo je ovo uradio i bam, slomio sve, slomio, čak mu je neko stao na glavu. I pogledajte ovo, bam, sve ih je poubio. Bukvalno je bio neuništiv. I onda se pojavila Woman, žena TV Woman. I brate, samo mu izvadila ovog parazita iz glave, znači to je bio cilj najjači na svetu. Da, došao je ovdje u G-Man sa strane, ali svi su ga pucali. Neš ti da pipaš našeg Titan kamermana, mrš kući. I on je tako pobegao. Tako je, toga se vidiš, na primjer, ne sećam. Znači on je bio tu. Čak je i teo da uništi sa leđa Titan kamermana, ali mu nije uspela. Ok, ovdje su izvodili parazita, samo izgazili ga bukvalno. Tako je. Nestao je parazit mali skibidarski i ovdje je oživeo Spikerman konačno. Titan Spikerman nam se je vratio. Malo tužan, možete i da mu vidite, brate, da je jako bio tužan. Jer se borio protiv svojih prijatelja, iako nije hteo, naravno. Ali šta je tu je, morao je tako, mislim, zato što je ušao onaj parazit. I onda je otišao samo, pošto je bio jako tužan. Sljedeća epizoda. Koja li je beše epizoda bila, ne mogu da se setim. Jao, nešto mi je poznata. Eto vidite ljudi, moramo se prisjetiti svih epizoda da bi skontali šta se zapravo desilo u novoj epizodi, ljudi moji. Verujte mi, ostanite do kraja videa i ako niste, obavezno udarite subscribe i like. Znači ovdje se vratio bio naš voljeni Titan Spikerman i brate, ovdje se tuko protiv WC šolja. Pogledajte ovo što bleje na banderi, ok. On ih je poubio sve. Pogledajte koliko je nervozan bio što je on radio svojim prijateljima, tako da sad uništava bukvalno sve skibidi WC šolje iako su oko njega, pogledajte. Ok, ovoga se ne sjećam, ljudi moji. Ovoga se malo ne sjećam. Da, poubio ih je sve oko njega. Je ispucao, brate mili. I samo otišao, došao je tu i Titan kamerman bio. Ok, i bukvalno je bio u fazonu šta se ovdje desilo, ali dobro. I ovi su samo lajkovali na banderi, brate, i bukvalno su samo lajkovali. Ovdje vidimo sljedeća epizoda, gašenje WC šolja. Ok. Ovdje se on je brate, pojavio, vidite ga koliki je. Vidite ga koliki je, ja sam njega i zaboravio da je bio. Onda su ga napali ova dvojica, brate, samo su mu objasnile neke stvari, bam. Pogledajte ih, kakvi su najbolji prijatelji, brate. Pogledajte ovo. Stavio mu rakete, sad će bam da eksplodirat se. Ovaj se vozi na WC šolji. I ovdje su se rukovali bili, ovdje su postali najbolji prijatelji opet. Zato što su njih dvojica definitivno neuništiva zajedno kada se bore. Bukvalno svi su došli, i kamermani i Spikermani. Svi apsolutno su došli, pogledajte onih i Spikeri. Sa ovo su došli, pozdravili su se jer su postali opet najbolji drugari, ljudi moji. Za njihovo prijateljstvo smo udarili like, ali sada kreće nova sezona, odnosno sezona 20,
gdje se sećate G-Man WC Šolje koja se svađa sa ovim vanzemaljcem Skibidi WC Šoljom. Pogledajte, nešto su oni pričali tu. Sećate se svi kako su se prepucavali i iznervirali jedan na drugog. Pogledajte ovo. Onda je došao jedan koji htio da mu odreže celu glavu, ali se pojavio trenutno najjača Skibidi WC Šolja, Scientist Skibidi Toilet. Pogledajte ga koliki je upgradeovanje na sve moguće načine. Uzeo je od Cinnamomana bukvalno ove zvučnike, uzeo je alate, upgradeovo se na maksimum. I pogledajte ovdje su ih primetili, brate, da ih špioniraju, samo su bacili like jer su znali šta im sledi, bukvalno su ih uništili samo. Ali uspjeli su to da prenesu svojim prijateljima koje TV-Man je ovo sve prenosio live za sve Skibidi, za sve ove prijatelje njegove. Tako da su ovo svi vidjeli i znali da nešto nije u redu u Skibidi svetu. Okej, da, ova epizoda je predobra jer se pojavila, sećate se već ko? Speaker Woman, jel tako beše? Jel ona beše? Da. Ovdje se pojavio oni čudni, brate, čudna WC Šoljica. Ali koga briga za to kad se pojavila također i naša Speaker Woman. Pogledajte kako izgleda moćno. Ona dancuje, baš je briga bilo za sve. O, kao bravo, svaka čast, ironično mu tapše, bam. I sad skače na njega, bam. Ispaljuje i noževe, skače na njega. Joj, koliko je ona moćna bila, ali šteta što se nije više pojavljivala. Možda u budućnosti se bude pojavljivala još. Ali za sada smo je samo vidjeli u ovoj epizodi i to je to, ljudi moji. Tako da, ko zna šta se sledi sa njom u sljedećim epizodama. Ovdje dansuju svi najlaganije, bacili su like, kao što ste i vi bacili like, nadam se, na ovaj video. Ova epizoda je jedna od prekretnica bila jer se ovdje nešto desilo. Sve kamere i speakermeni su se samo opustili. Pogledajte, njih boli uvo, oni se igraju. Niko ne čuva stražu od mogućeg napada Skibidi Toileta i onda šta se dešava? Skibidi Toileti upravo i napadaju sve ove. Bukvalno kako su neoprezni bili, nikad nisu smjeli ovo da dopuste jer je ovdje počela moć Skibidi Toileta. Pogledajte ga, bam, ovdje se pojavio, brate, naučnik, vidite ga, koliki je Skibidi naučnik. Da, ovdje se također pojavio i ovaj Secret Agent. Bam, vidite ovo. Sve su počeli da ruše, ovdje su napravili, bukvalno što se kaže, sačekušu za sve kamermane i speakermane. Bam, pogledajte ovo, jao, strašno čoveče. Zatim dolazimo do prošle epizode gdje je bilo svašta nešto u Skibidi City-u. Znači pogledajte, vakum, ona WC Šolja se upgradeovala i bukvalno bila prejaka sve dok nisu došli naši titani i samo je uništili najlaganije. Bam, Čekićev je udarila i uništila je najlaganije ovu Skibidi Toilet. Ovdje smo, brate, vidi ih kako samo je G-Man WC Šolja je samo pobegla, ljudi moji. Ko zna šta je tu ona uradila i samo se sklonila od svega. Ovdje su ostavili ovu upgradeovanu neku WC Šolju, bombastičnu. I da, ovdje je pustila bombu ova Skibidi WC Šolja. Naravno, Titan kamerman je odneo tu bombu da spasi sve svoje prijatelje jer je prejak, bukvalno je neuništiv. I samo se vratio, bukvalno, pogledajte ovo. Ovdje ovi došli, kao sad ćemo mi da pokažemo nešto, je ovaj ispalio bombu i to je to. I onda su vidjeli nešto što ih je uznemirilo, pogledajte ih, uznemirilo ih je nešto i oni su otišli. Zatim se pojavio i Secret Agent. I sada dolazimo do 65. epizode. Pre nego što pustim 65. epizodu imate 3 sekunde da bacite subscribe i like. 3, 2, 1 i Marfika pušta epizodu da vidimo šta se ovdje toliko veliko dešava, ljudi moji. Okej, ubili su kamermana. Policajac je, kakav je ovo policajac? Vidi ga. Okej, vidimo armiju Skibidi Toileta, ljudi moji. I vidimo naravno i naučnik je tu. I naravno G-Man Toilet je tu, okej. Dva najjača toileta su tu, također stižu. Naravno i naši Titan menovi. Okej, svi beže.
I naučnik nestaje. Šta se dešava? Zašto je pobegao? G-Man je u šoku, ljudi moji, iznervirao se, svi su ga napustili. Okej. Pucaj sa vih lasera, ljudi moji. Okej. Kreće fight! Da vidimo šta se ovdje dešava, ljudi moji. Uništavaju skip G-Man toileta! Konačno G-Man toilet će biti uništen, nadam se. Puštaju mu vodu, ali to ne reaguje na G-Man toileta. Ne možeš da pustiš vodu njegovu. Okej. Bam, Jackie ga udario. Okej. Koliko sam prehajpovan, ljudi moji, šta se ovdje sve dešava, biju se. Okej, G-Man uspeo nekako da se odbrani. Da vidimo, iskopao mu je oči, ljudi moji. I ovaj ga pali svojim plamenom, okej. Šta se, da li je uspio da ga uništi? Da vidimo, uništio G-Man toileta. G-Man toilet je uništen ili ne, ko je ovo? Ovo izgleda fake G-Man toilet bio. Ne, što se dešava? Šta se dešava? I uništiše Titan Speakermana. Titan Kamermana, pardon. Uništiše Titan Kamermana i Titan Speakermana isto. Šta se desilo? Okej. Pogledajte Titan Kamerman. Gori. Jedva stoji, ljudi moji, šta se ovdje desilo? Nisu nam valjda najjačeg uništili. I pogledajte, daje dislike. Ne mogu da verujem. Molim te mi reci da nije uništen skroz. Samo pogledajte kako izgleda Titan Kamerman. Bukvalno gori ceo. I daje nam dislike. Nadam se da će uspjeti da preživi ovo. A vi mi naravno pišite u komentarima da li će Titan Kamerman preživjeti. To je to što se tiče 65. epizode. Obavezno pogledajte prošli video ako niste. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!